Aktivnosti na osnivanju medicinskog fakulteta počele su prije 4 godine. U narednom periodu biće raspisan konkurs za prijem nastavno-naučnog osoblja. Na prvu godinu biće upisano 40 studenata, a nastava će se izvoditi na engleskom jeziku. Laboratorije smo već imamo prostore, već imamo i ponude recimo za laboratorijsku opremu, imamo pare što je najvažnije, mi imamo sredstva kojim treba da kupimo svu tu opremu. Znači mi u osnovi sve već znamo šta treba uraditi. Zakonodavno-pravna i Komisija za obrazovanje u Skupštini kantona Sarajevo ranije su dale saglasnost za osnivanje ove visokoškolske ustanove. Većina zastupnika podržala je odluku, ističući kako je konkurencija u obrazovanju pozitivna stvar. Mislim da Univerzitet u Sarajevu ne radi loše taj dio posla, ali činjenica da nam opada broj ljudi koji se upisuju na ovaj sarajevski fakultet, dakle medicinski fakultet, pokazuje da eventualno moramo ponuditi neku alternativu. To će dovoditi strani kapital koji će biti stranci koji će plaćati visoke cijene. Drugo, dovoće izuzetno kvalitetan i kadar. Postavili smo i pitanje da li su i ostali fakulteti u sklopu tog univerziteta imali istu proceduru, da li su za to zadovoljili, odgovor je bio potvrdan i onda nema razloga da na ovom fakultetu nešto zaustavljamo. Država bi trebala imati veću ulogu u akreditiranju visokoškolskih ustanova, smatra zastupnik Predrag Kojović. Odluku nije podržao uz obrazloženje kako zdravstvene ustanove kantona Sarajevo neće imati koristi od ustupanja resursa, znanja i prostora budućem fakultetu. Ti sporazumi između ovoga privatnog fakulteta i ovih javnih ustanova su već sklopljeni i priloženi su u jedan izuzetno obiman materijal od 300 strana i meni je žao što oni nisu došli do kraja tog materijala i vidjeli te sporazume, jer bi vidjeli da u tim sporazumima ne postoji nikakva, ama baš nikakva razmjena ili nikakva korist za širu društvenu zajednicu. To dolazi u toj drugoj fazi. Sada će se pojasniti ti ugovori sa svakom od tih institucija, tačno će se izraditi šta ko ima. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo obavezano je da prije donošenja konačne odluke o osnivanju i početku rada fakulteta podnese informaciju Skupštini o provedenim procedurama. U materijalu za osnivanje svake visokoškolske ustanove ili organizacione jedinice i članovima vlade i zastupnicima u Skupštini kantona Sarajevo je bila priložena kopija te bankovne garancije. Ja samo pitam da li će dijete iz Srebrenice imati 24.000 eura da studira ovaj fakultet. To je osnovno pitanje. Kriteriji za upis na medicinski fakultet bit će isti za naše i strane studente. Cijena upisa za domaće bit će 7.200, a za strane oko 12.000 eura.